na masbe mas wanje pata entuma pofa non fa mama tetemai kan fa mama aye friend ni nickname wo ye village so many one aye okpokunani ni nickname no friend okpokunani tinu die mama okpokunani ase say ase chese pete nine hey any nickname sports on kokonu pete no bo pete nine Uncle guy and pete nine me patcho in sports needy into what obo and answer no be but I said for okpokunani me patcho me need with him bonu tears of the guys okpokunani pete nine who so many fine more there was not right FM morning sports be over for okpokunani pete one be me say ya da ho a nurses papa no ne ho asem e na yeka pete no da wo otu na odina ho ya kwa body state yo sports no chese wo bie na taba mu ana se wo bie na taba bie so o tell say wo kwa no 25 ne dey won dia Mommy breakdown of a kwanya e fa so 25,000 kokodi ne ho 25,000 kokodi ne one say to bo na sisene mako okay na yonko eno na me anya say adwuma no me pa che oka asem me maniskan me nukre me di mama me montro anka no kranche mama otu say me musika na be ma ne de kwakwa me ka kire me mama say omo ani sika e botom sika met na me amede ese me ni enu esisa ye ne wo eno na kwa ya bo asem bi so asem ne so me duro to bo ansa me ba che ye ma breakdown so na me komeni enti one mete wono mo saa no akwa say won hwe ehwe bia nim fiti oye me wade on hweme oye basa me na bofra keto aye won ese oti wo kwase madam fu bi na ese me madam fu no onse mi o me ba me say 25,000 aye den na eko bi a me cho mo 1,000 here way 2,000 me say breaking it down me ba cho you yeah say scan there medical man 50 mil cash o ma onu ankasa 5,000 say on fanya den enu ya busuafo ni sika me papa mabus me ma mbebe akwakwa walem abusu ni sika osime fa me ana me de no ye den e man enti we go down na we blanda bo me Friday ko bo fi ala for from say afi afima wanya kokodo se wutia de no kura ka o de fa de ane ne ho ka no no anyini botom sika metwa wutia de wutia de no 5,000 cash wayi de ama be ma seje be chema me ma me papa na de sabe na me me dwane ana ampa cho de bi na de okokuna na wa bi na tabam wo kwa no na de na nesi me pa cho minim de ye me 85,000 no what the man no me pe scenario no see no you say no what he dey na them so 5,000 na nyam yankasa me tewe me sika ne 5,000 e me chiri be and na me ma me so okobo me ma me o tewe crap room say anka say I toto bibia we entanka o aka busuafo ni sika aka no enti ma me wo mo bia nkogwaji loan man ana ya sa ko do be kasa ana ka sa sa me che wa me maame enti maame se oh enti se skani ni wana na maame se o ka se maame se bi ni enti na danfo ba ko abebo ni chen bosia 40 million so na danfo ne de beblen enya na danfo kwa ni nia o se ni nia be ma eto ka che maame se na danfo enti maame so ade bebi amadru die na me anka se me di mi koto jogufo ka maame se anya ma ya to bi awi atoto mu bi awi enti ko e de on pe bi mai ana maame see you enti me anka se me komi nia be ma no anya de be maame me maame anka sa ene komi nia be ma enti maame ete hei ene ko mi nia be ma nia hokobo bosia 50 million 5,000 pachai emma wo de brewo na wo kide se na ka cho maame ansa maame ko jiska no eno de me kun ni nyina ene ko me maame no enti o ka se maame ko je aban bosia ma na maame na wo ti ko ma de aban bosia ya yefo ma na ya to bibia wi better ma
hwese yanka no crunch ma ho na ya fa ni se o ne ho akokọ ede mo de mo me nchichi ne re no ne ade no yenye no sao ehu na ka mamre mu kra yenye no sa trosem no kra yenye no sa wan chire sao bama na eba ufie na wonu ana ni fifure wa betwa wuti ade e kire se wa besere wo production na no mpo na amanfo ti bitwa ebesere mpo ebi kodu bede na iti kire o shege kire o mafia lenti se wan kasa ni njo ma me mabusua ni mu he ni njo ma me mu he na me ni mu bi abanam ma me ni mu nyenya sister abo achara ma me ni mu bi enti u ma me kwaju ni abe 5000 no me ni abe ma no se me na me ba beje woni ma o ma me let me disi me ma me so enti u ma me dis assemble na kwatu abusuafo ti ko mo ibio o ma me de pobe na kwatu ni abe ma ni ti mo ti me je 5000 na de me ma me ni me ni abe ma na se me ma me ti me je size kan enti ko ya wu ni ko wo de na ka se kire no me kwa na me ka kire ni se nko mo ne de kwatu mi na me anim no me ma me wetime di mu adwuma de any scan ama no so de ko da ma me as enti eno de cash na de ma no de ma cash eno ma me se o ma papa se kontafo se tade ya wodi amano no de woni ne na betete na be envelope so ye ne se ye krabofo ye nwade ne se omo ye de no mo kan nyina bo nti o kan nyina bo 5000 no de amabusia omo yi akontafo de na mo yi asobe ma ne de na mo yi oba tan ne so de ntom ye cheche nyina sheshin envelope enti me ma me de oje no asa 14 million na 17 million me ma me de no 17 million na ma me de oje free me ku ne nchen asa e wono ani sika e wa musika no waje dabi mo chosa e ma musika no de abe tua no ana papa so ma ne sen me papa mo side de no akwai se krobofo no beje sekan agi umbrella agi bo mu na enu enka se ska abusuya ne beje no asa musika no kra mi re wo de ye 85000 no kra na wo de kokoma no no ye wunya be masika mo fa koti kwan so koje aha de be me kodi ni ho ene di nyina anwa de yoyi ye fa ne sem nya na nkoto emu nya enam uto mo sen wo de me price ni mienu mo boto akese no mienu ye ne shem 5 na uto de bom ye ya mienu emu akese no mienu akukọ sen ye to akukọ adaka 10 enku say I Montella na akukọ ko ye yusu the drumstick yo okay e mako 10 ana moto de ene asa ye benku ye rade eno se yusu na ntwinam benku mo de maache de ade a ye de maache nkruma stew okay te na mo de ntwinam ni gum yo ni na wo na otoye benku no hwe amole mu kan fo ni podo sen mole no menya mito abro ye won me rubber bi edi shebro enti mito abro no rubber ne 10 rubber black yana ye won rubber bi village on mo di to omodi to mito 10 anso na masa ko to mienu kan na 12 okay na ye yamoe na ntwira how many pounds ana mo to na ntwemu mito ni ti na ntweti mpacha ba ko mito mienu ai kafa na ntweti mienu me ba cha bo bo nyanko ye biem mito anwa gallon mito tin tomatoes box ni mienu akese konko akese no box mienu na kro ni na koye se me ni tuwe ni agadi ni enti na ka ye wo ekuo bi okay ni wo kuo enti anka ade na nya sa ade san anko mbe bapa mi program anya ade na san anko mo be bapa just me agadi 4 by okay and ekuo mi wo so 4 by okay enti wotuto sa na nyama nti ye me pese me hwe ne ma wotuto aduane ne ho moto friends say ebro ni ade ni na ntweti mienu tin tomatoes box no mienu ana auto de bim anwa kese baako de bim ana ye to take away pack ana entry
ma edoso nyama ya from nyama nyina metotoye okay enti yate aduane na firim yate sika a wode ba ye ode ba ma busua na firim bia na asan ye kan ho me sa han ka na fa onu na busuafo na mtiaka e for mu firi hin na de o ma e for mu firi so manya eba ye friend say ko for du agogo so many to go for the agogo in and out uchi ai ya na mti ai dey bi na me san fa decoration for nko decoration okay na me san fa the ohwe or dressing okay or not when so me na me to free ni tibese ne na ase okay me okay ni ti kwanto ba di kan we dey nyame no kra nyame na me ni ti okay me made of hana me ya me dey me na me use free ni tibese ne na ase me made of hana no so be jano no on na share na me na wo be hwetie ya to din wo bra na waje so say no ene de wankasa wo abo arade nyankopon na humobro basa na kasa ma me no mienu adom bi obadom so ama moja edi amafrusa na teche ma da abodwuma na ya seda o efridwa da besi samre eye rade na dom bi keke na wama no aso menu mienu eso mema wakwa ba na baabi a wutie me bia no mesre adom ni nsra mroso se enhwehwe wo emfa mame we drabani we tailor-ni we hairdresser papa carpenter fitafo ni nyina nyakopon hwehwamo na wanyam kese se wo fidie no da hanom sei dwumade ne yato apete enu nti obamode na drew Facebook Nhyira 104.5 FM yedem ewo honnom ayabusua kese mesrew ko na fa wadwenkyere no fa ho share ma WhatsApp contact fradofo ni nyina se wonum mra na fiade bi ye guy fiade bi be soja fiade bi be ye butu ebe ye de aye bobobo kama pa sanso ne dem live ewo YouTube nso Nhyira TV nso ye busua kese pa bomodene a na koche manenso obi so ene ye November bosome no ne da etoso aduonu wotwe ewo afimu kaka rade wode yebeko na wode ye ebetwa simano dumienu abo apa awia donko eho miti edi Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia meje woso edodo yeko weekend nti mamemma obibi de ya de betu trim na wode abo bra. The reasons why your dreams are not coming to pass is because you don't zip it. Tie me chraw de ekoso obi de onim say sunsum asem ene efie de anything you are about to do. You are buying a house, zip it. Zip it. You are purchasing a car, zip it. You are about to get married, zip it. You just got your visa, zip it. The man promised to marry you, zip it. Be zip it. Fa zip be fa to wano nimo. Na ya na waka wano no. Waka tum no watum say trrr. Wonye bi wano a ne nipa hu tirim adwene, ne nipa hu plans. Eti tomre bi a kan wano tum, kan na wokoto, kan wano tum. Be man wa sheda ye private engagement bi be show ring bi kan wano tum. U pese wutu kwai kan wano tum, u ko interview kan wano tum, u ko aye kan wano tum. In every situation, pacho fazepo to wano na kan wano tum na atimi kan wano tum a ebeye din se nipa be wura wutirim ni abehu wutirim asem fi se ubie wano kasape na nipa hu se afren aha eno nam yekom na to wano nareka na de aka no herade ene be yama to weekend dia ekwe de zipet season ena ye de ko weekend no ena ye fiada me ko so anama bo nka ya ka cho se ehwrabo do puru no ye bie
ade ato ho no ma ye koso a ne asre wo se kakra bi ekura wo no bomoden na wo nso yi bi beboa Juma ye di agato ni shabodo fie pi ni atena juma di so ya kire se ye de saa ntoboa no amode boa ye no aboabo ofa na chom sa hodo no pi wasante mantem ha ene ne mpotem koda no bebre ebi awie universities enam shabodo so ebi no matimi asua adwuma awie anu ti breduru se ya na ye ni brebre enu ti kakra bi ekura wo no wodi ane se number ya me de beto dwai enu anso ne ye ato ye screens no so ewo Adum TV me mo akwaba se wo fidie ne da ha na hwe me fra unua no fra wadamfo no so onfa ne TV no to Adum TV na ya babiem ya ye besom mo sompa na fe yakoye nim number official number ye didi ye juma no me pacho eno na me bebobo na fe me dia ma we kakra bi ekura wo sempu ataku ye beje aya memma wo kase na wo de send no so how p akase no nyina ye 7,000 8,000 10,000 15,000 20,000 wo de ne kura ye 100,000 ye beje efise bra ye di jinshira eni ya number ye di ejuma no 0550 068822 0550 068822 Edia ebeba ne Clement AC apia misro nanra da no bi bisa say ye insure donations na ma bema bi din na buy ayin number ne de ye no ano no edin no a esese e pop up ma hu se ampa sika no a wode ba na ba bedru no eye Clement AC apia eye ntoma eye mu eye anwa kodanta ade bibia da ye de che ye sekitaw na pese wa bowura ye studios ase na wode ba wo ba ye be mu akwanya jo fel so ni awo ni Awurade Nyankopon atentam sa achede ye chi Awurade dom na ebua me nipa kakra wonum dia ba free na wotwe nyina me nya adaje mo boye chemiseme mpe na me mobo kakra na fe yenko ye ni misraw me boso tew na yeko Rita Brago de aba Boachi Godfred also wo de na ba bedru Samuel Buahen Ochre wo de no aba Bernard Doy wo de no aba Nana aba bibiri wonso yensa aka wo de no Richla Aku Geshen Richla wo ye onu no wo de wo ba bi ba ha na dwene mu kan kakra no Richla wonso wo de no aba bedru Millicent Nana Adai wo de no aba Comfort Apia yensa aka wo de no Comfort Dede Amekonuwo Yabua Benjamin Alex Wilson Joyce Afum Pa Kwesi Amemo Celestina Anan Titus Nate wodi no aba bedru Juliana Lewu Nuruddin Abdul Rahman also di no aba Samuel Osei Linda Osei Fosuya Mona Lisa Frimpong Mercy Edu Bintu Ibrahim Owusu Ofori Williams Dorcas Baden Taki yensa kan wodi no Evelyn Asare Beko Adisa to Nyanki wodi no aba bedru Jeffrey dini de mu yemu fanche me Jeffrey Yinetim fache me wate me don for de wa hano no Musa Dojia Mohammed wonso de no aba Gifty Awudu wodi no aba God's Own Avora Enterprise yensa aka modie no Mamuna to Zakaria, me patro wonso wodi eno aba bedru Benjamin D. Kumsen wodi eno aba Elizabeth Eisen wonso wodi eno aba Matilda Ayim yes aka wodi eno Mariana Sarinyako Abdul Rasaka Aisha wodi eno aba Dorothy Harden John Apia Precious Ofori, Rebecca Enchil, Florence Sakamash, Grace Amankwa, Mesra me bobaka kraka hu na wotwe nyina yenye bre wo hu eno nti mame mobaka kra na fa waso femme make say ya na wonso o ye wode no e de aba Safura to Yusuf yensa aka wode no kwam na wo me yensa aka wode no Foster Kudese Akom Emanuela Joyce Ochre, Rebecca Beatrice Dansoa, Millicent Kaki Agbeto, Odieno Ababedru Frank Ajeman Nana Opoku, Philip Amankwa, Ken Osei Menu, Teresa Imbia, Otin Michael, Habiba Tubawa, EcoBank mobile app, okay, NS payouts, also the NS way no ye, one woman on no, Jamila Mustafa, Esther Aka Jane, Yensa Aka Odiano, Augustina Asari, Frederick Mark Brown Akapo,
wodi na babedru Kwate Samuel Kwate Nicholas Ejay Kwajo Enin Philomena Rukaya Abubakari Linda Ano Befi Gabriel Express Payova okay Constance Owusuejewa Diana Miala Redu Beatrice Amwatima Jimaima Mensa Emmanuel Boate Hannah Esel Yabua Dina, Lydia Owusu Ansa, Mariano Pon, Gladys Afrakoma, Aquasida Costa, Kwame Dansu Sechi, Daniela Korea, Christiana Osaya Jeman, Ajara Fuseini, Aguze Eric, Prestige Baby and Mother Care, Musomodiano Ababedu, Hamida to Ibrahim, and Afe, Lydia Osei Boate. Papa Sofo, Memo Akwaba. Now, pom to say. Naima. Aja. Okay. Wait a 1 minute prayer. One dear Dick Kayaba. Ya Yabubo won't dean and Sampire Kakebi, Emma won nothing. Young Concomono so tell. Yamompai. Ishirani we riding Yanko Pomo Bruhuna Shawma. A Japa Kron Krua, O Dodia or Tinenima. Wasam say. The woman Brunimo Bono, the firm we riding Yanko Pom. A Japa Kron. Adoya aduma chede odi adua nipa mu na wo kan wa asem bi se me da fia so amehwe me da daja nan so amfura me ntoma ewurade wa asem ni atu anti o ma de akomapa de o san wani fifiri nyae no wayi bi diboa mu brofo ne kunafo ewurade e ma obi nu ne ho so ye papa no a bibi se ato ne da e de papa ye bie kwan dia ewurade na papa ye ne akomapa o ma yi so na ma wadansi die na shafoforo nkuran wotumi ayi akuma pade ayadoye na ye nmunyam hye emu aseda odi mpamu da ye ne asra Christ odi munti amen amen abusuanti ye kan ya no na wonso de nam kwan so na wode no aba ene ye fiada enkomo e wo fidua mu ye bedi memko abadwafo nchen nanso yankonkomo a ye ba bedi so na no ada ena eye Zenabu Abudu wo fi ntado ade na sembe da ye na nasem nyina ne se woni okunu ena na e wo ho be ma na frim na abusua no e bo no baye se ekunu no a wafrim no wo no wono mu nte ase de edi kan wono be hwemu de etoso ekwan e fa so esie wokunu eye ne ade nyina no wante ho hwe wankobi ma se yi de asie ne se enkoda ewo woni be ma ne ntem ne bra woni na bre nyina no ye je e de afri ne nsem ye ba modi kwa ahoma no so ye ne eye papa kuma ekokasai nanka ye pejalete sa waka sa story no ena abusua ne nyina ba fie ha wo mo ba no we omo de taxi ma be no mo de bae oba ne nso aba ma mema na kwa aba na misanse ko mo bo ye no wo abusua wo be bo no sa ana Zenabu ete se bibi aye boko ena de obesisi ye ade de mama we say mama nyanya me a wo be ye sa ma sori kwa ko fie jawo ana Yohana be boy enkomo na mema osima kakra ba wasem no to fansan makabusua ho pa chiyo hode na masine kwanya manya okay pa cho na minimu di nkomo kakra pa cho na asem ba ko de bibintimi to nchen pa cho na mikunu bom store se mikunu wuye ma me yakuna apenju sire manko nti e wasa mi chire de nti a kuna na manko ya na sem so manko nti pa cho ma chire mu kakra oba chire mu na bia na ne ya fe kwa no bidi ni TV ato adom TV wo hwe wonim wodra wonim asem kra wo de baaye enti de wo de baaye no wo ne tofa kakra bia na ofe de se wo chire mu akire maka wo mama kwa abusua no pa cho ma teme da se pa cho ma san baaye ne se mikunu afim ye di kan abusafo na hwe nkula no ana mikunu so ko bo obesia aso abusafo so omuntua afen so da mikunu wuye ma abusafo ka so nkomo mo ya akọ obla mom ko abusafanyi no mo kon se wo mikunu wudo mo ntiase o mbehwehwem omo ntiase e ma omo mo kon nti e ba sa mbe papa no aba mikunu aba no o ma mbese obi a dem tom na so se e da se yeyi mikunu na yesie na di 1 week e ba sa mbom da ma ne mbam se omo ntimi nko bi do nko omo mo kon to mo nko ame de me pempa aka ho omo mo ko e ko duru ho e ko tena ase e ko ba akopɛ abusafo de omo tan ba bi e fa mo fra mi asa ka me de mo yimi si nchen na me kwa me ne dem no nko etete
baby ehifo na yi wo si nchen fi se na no wo kan se ebra wo kunu wo hospital ho no mo no wo ba fi abefa ne ni ma ne e frɛ se wo film there be ani e frɛ se wo ba e frɛ se ye sebra kura ho eti se ye sebra de a wo ko ye ne ehifo na yi wo si nchen me pa cho frɛ me se me mla no se na ka me kire mu ase minya abote no okay wo de che mu e bo nko mo ne nche me pa cho me che de me kan mu to aso ba bia wadru na to aso nti ho na ka se me mla kura no na o se yes na se ho na se me mla to papa yi o mfa panzo me be afem se me mla kura o me so no ma me mda ne ko se mu ni ho me bla panyi so papa mi kun fi ko gi ti na papa me mbra ma ne na me nko na papa se me ntwen na mbla mfi gi mbla nsa ansa ma kone die na pam fi kura se ba ya ya fe se me mbla me ko minya wota mbla mbla na ade nchi no mko yi kura ho ko che busuafo no na o mu tuntu yi ansa ma ko ndo mko aye no anom na busuafo nko ko ye busuafo ne me bla nko se wu a mi kuna wu na jere tene kan me de ona se mi kura wu no jase obehwehwem ntem mbla ne ko no bu ansa ah na kun bela ne me kunu e o nua nko ye no uro fia na nya no o bu betan se kan o no bia no kan se me de bi la ko ye se uro fia ntem mo kun no be wa banzo wen sa de a ntem o yi papa na tom nya yi papa mba o shem 2 weeks to mbe yi no na me kai mda me ko so mu nko o ma mba sie ndo mu nko ko no ko mu nko na me pe nipa na ko akura ho te ko mdi mo wiki wie no o mu sie no ye de sa bae etu ko ye no nkonwa be na busuan ne wusi ye ya ma wa kwa ba so wo na wo ye kunafo ya obi anya wo fel so me pa so de bi am makwa aba obi am makwa aba na me man ti se ni mabusu ka nipa aka me nko ye no te hu se me be fa me ma miensa no o ka busuan mo nko tena ba bi busuan wo ba me de me tena nchen me ne ye fo bi tena nchen o mo busuafo ni mom ni me kwan busuafo ne me man de o mom me fa nkwa kan wo tena ase na me mom de me te me tinchen aja me so man ka hwe na me adom nsia boy na me sa fa moto me ne ma me ne sa ko ntado o ntim kwa mbla se me pa cha me cha senka kan bisa mbla se na me kru bai me me kru na wa kru ase e me kaka me kru su sa na me ko to jere tan se papa me kru su na su me nim de ha no me so ebusa no ma me de ha no jere tan be busa abre na wo kunu wuye e ba cha da no nwu no ti ase me ka na de na asie nti a wo ne wo kunu wo no osu sesai e ba cha wo me busa de ha na wo nka sabe se ho kire me mu na me nti ase ba cha na me che se de mo se wo to no wo osu wo ya lo si da bi de na house de bibi an ha anajo ana awia anafa nyina anaju nyina enti no anse ni suo na na so osu bu ba cha osu pa na tale ka cha ni super awurade nti me hu bo me akọ bo jere ta ma so me busa me kunu se de be ne ha no ebi o ta se me on kan kire me ti jere ta me busa no ma nte hwe na sa fa me kunu ase o se na ekọ so bla na mbusa bla se de ne ha no kunu na ma ne hwe na o me pa so de bi nyesa na se be ma de obesu pa na yesa de na nti me busa no da bi tobo me se be ma besu a na ye ida se wa chewo se wa ye bibi ana so sa ya se koma de ma ebubu no ama me pa so nyesa na de ma no I do asam pachwan ne mai. Ese pa chentisa. No masaka. Chentisa madam. Yenko ye ni me. Te fe makuma yi. Na kuma mso ombla. Na bla ka chem se makuma yi ba. Na de ha no beka. Muso ntwe makuma yi sa makuma ne mba. Na se me ko bo busu afọ amane. Na odi e kono mabusa mkusa de na ha no nti o ye sa. Te ko bomba ma sa o mini ku no so no so mbusa wonka. Me de tojara ta ni ma tehwe. Te mo fe ku musa se de ha. Te me bla mfe no ne bla ba ko ne bae. Ngwa say oh we listen so na wusu na de be na how enti na we la ban na de o kan na ko wusu na o say ampa osu ampa de na how ana ka che abusafo ni me bla mo ne be adagati e so for zeki ayi ya togwe o say o de me e ko ye na ade e ko bo afre ma na bosom na de o ye na ayi na so abusu samate de mi kuna kan mama nyim na ono e kan o si dey o so de me ko bo afre ma na bosom na de na ye ni su o su wadu ko ba fore se watamu anajo wada she kire pa ya na yo dey me pa so mama ande mi ntimi nkire ani so no osu na wadu ko ba fore dey se nke enye su asem o se o se ade na se anye yi ade na se me pa chant ade na se look what they say me pa so fe no kofi manu ante ade na se ade na anye yi na say nti sa na nka ba papa no tinya me ye obo ka sa na hwan pa se me bla ni pa do me bla ho me bla mienu ma me da ya otogwe ya odagati sofo ezek boy bi so ye kura ni te fe no kofi omu nyina wo ho ati asem we bi
na okobo be mana busu amane say mo de hye kofi manu nko okokumi o wode me ko jiska do pa chan ba ma kuma papa we de no kra de ma mo na mane na me ni na kuma de obo na amane me mai me ba ne to so be so nyam we kan kra ono de si nya woni mi ti ni atro o se de mba me ye no firi mo me ye no to je na ma we ye no firi pa se de ndai firi se me na asade no me fe se ta aka ma obi ate amta ka bom chance mo hwe nkwa na nukun dika ma me ya pa se betua e tu so se de ne kum sa de na ne tefa ne so me pa so sa no ana me beta ma mo ho no ana o kan o se ne sa de wo kosirim akoye sa de na ba na wo ba na wo fa se no ko osirim no nto ba no se o ma che wo je se ade nkwa ma koye awie o nti me le sa bla na wo fa ka se me nsanko na me sa akoye me sa me ko Friday ade be che bana ma adamu asidan ka urade sa me manwu a me ti ase asidan ka ura Yesu amen na de chie me kunto me twa to dam se papa me na de party me fidua mu na de fi ha de me nta me na ha be mu me ko na me kra hia me bo enti o ka che so o kosire makoye ade na o de koye na anye ye no akose o ko ye ni ye se na enye me hwibiem. Okay. Ana okoba ye na abusuafo onim sa asem no mo sa ka kire o se akoya awie di asan bra me pa so me sa ko ana ukoda ne nchen ma de echen 4 days e wo sire ma na kuma se me pa so kuma se kula na agura na se ho sa okosem ba ye sa bre no ba woni ni nya na mu kita ho di me pa san lo na onim se mu ada ho akosa ne de bibia ente ye na fe ade echen ye ma o ka se o ntra ho bi se dem so da mama de mu na adwo ntimi nka because no what ma me dawo sa mo sa ade no o ye wodi wabo kala sei wabo dia wodi ntuma bon sei asa ntuma wodi abo se ma bon kala obon bo sei kala ya dia kola ntuma okay ntuma ya dia e ba so na sidie bon na ha oba na be ma me pa so oba me pa so na bon ntimi ensa to ba okuta aba me bia na me pa so de okay obon nti se no okula ayi bankuta no kula ba no so obekume me ma so wodi ndo obekume tama timtim Jesus no na me ti mani timtim na me hwe papa no na me ti papa me fre na wonje so ti de me hu ya no ase de nipa me hu de me ka ase wo chame o se ase ne ho wusu bi sei no ye sen wo da hu ana ase nipa me hu se nkampo ase ne ho wusu ana ase na se maame na uti wani sa me rani mu ana ase sen me pa so da inde me maame me ji ade no e de bo no e mani pia bon e wo da ye ni mu wo ye de je ade no me ti am Jesus na me so ha na me ji agura fi nsem na me de bo no okay na me ase me wo ni se na o pia bonten okay me hu na me di me kan na hu de wo da ye mu mama e yaro ade adon ma hu de te ba sa no te me kwatena me sa ko nta de to su mien kan mabusu afo ka sa da no ti de mo ha na me kun ba se me ntumi ntina o de me hu na no odin me da me na me sa de a ani e jere te beji ma wale na ya togwe na beji ma wale ma o nti di aba ma ya togwe na jere te hu se se de ade na over kan e se nso ato o ntumi nda nto be se ofure kwa na se na me se na me ka se me da ma te mbo mama ne china asem ti na ofa ya togwe mu na mane na to nka se sa de a me nua de o kan ni na che nya se po ai bla ka chere me na me da ho de beji mi da ne dem na pese be ya obe nante ya obenya nkwa eti saadie ya be me ni wo ye nyina na na busua nim me pa sana buso papa na me ba me nim se onima se wonim se no mu nyima den na owu ye no achi no ye bebo wo be ye se wono onim pa me ntwa papa die me pa so ndie me de mamba amane den mamba opa amane eti wane na nim je me kuma me ba amane na me be mami nya bo amane jelete e bona amane papa ne ma me de wo be che wo die no kra ba ba mamba amane ba me na me kuma papa kuma no okay mbona mane okay na no ka shem sa ne blando betumi aye papa kuma ka shem sa wo ndi nka go no amla no papa yo ba onima asem mu hwe papa ba papa o ka se obetumi aye papa kuma me ntwa to le madam ka ba ya nka mepe papa kuma jitum se ni ya o fi na no betumi aye papa shan ka shem sa mo pa mo friend se mbusa no okay se wo how party e ma oba ha no e ye den na me nko papa shan me ha ne se e ba sa no sa busua no apome o ma jetu o mka asem na makun ba yi me bla am ko a jelete no nkun se wo wundo mo nti ase o ba hwie mu no ntema na wo ye sure se de wo so na wo hu da ya ba so no obi abokola no touch bon mo ma so no ko ba nkuta ni bia se de na ese na bon mo so so bom se bom bon ne tinim se abubo ne tinim o ko ba nkuta ni de ba se poliba ani poliba na wakono waje eno ko ni da ya wo so yi ba se bi so na bebre ma me foforo ba che bi on so ameda ho
mo se be ma na o hye nkamufu atare tuntum bi tinda me da ho a mo se na onante na obetena ba bia me da te basa na mintima kye me aminti kye me je mo hwie nyeye obetena wa wote won so de oten ba bi ah tin ba bi na mintima kye me ti bia me ya se ne Awurade adom me ma bi di ho abebo me se ne matima kye me ni mama ache mintu nka ni na we so se na odigi me yansan wada ai ba so ndi me pa ame yale me fon papa na nka se bia yesimpo na nyame na de na ekutia nti mi na me nim sa ba me kunu be kan am se aha se no ade ha me na wonyi ni se won so ba sa na bia won so fa ba bi se wo ko ehwehwe ma na bi anko ba bia wo de a na Awurade okay e shi bia na ko se ne abusua ne nka ba so de mpesa mo na abusuafo ne kan se me sere omu Jesi omu ya omu nim papa wo menim ho hwe nti be so omu anim dia pa ne ye na me so ka nyame pese ka me wetan aka ma obi ate so de ka me ko to asam me mani fe omda ne nka o mamba komatifo o mama o hena ni o mamba nti ade ha me ase me kuma na tuoi mama me kunu 4 years me be bia timpo o kuma de say e ba che fe na abena abena na ho ye ami aduma woni aba ma ko fi menu na ko do obi be ko ji sikadura anyi mamba che won na eka so bo wa mane me wo ho no na afre me ana aso akompai be wo baabi na sofo ne se me bra e de wo ko ji sikadura asama o ka che me ka onya o ko asole o sese se wo ko dipa nti ka onya nkopon so ne kura na dipa ni de wo de mpapa den o ka kire me se wa na afre me o ka che me se wo kompai be o sofo bi na frɛ o ka kire o se me bra de wo ko ji sikadura Zinabu ana o ka kire me ana me so me ka kire o se ene sa de a me so me den metu ho ana mo me so me ye den me kompai bo no bi nti de besi bia me frɛ wa ka kire ana eti wan kase ye wuni aba man ne kan ye me de wan kasa me yin na kura wo kasa me bra na bi na no ka kire no me ba Zinabu wa kuma kasa wo se wo se ko mpa bo be ya na madam man kompai bo ngira sama o ka kire me asama o ti na o ka kire so ko mpa ba so man kasa me kompai bo kompai bo o so bi ese me bra de wo ko ji schedule ana me se ne sa de a ana me ko me sofo me frɛ me sofo bo na mane ana wo se me frɛ me bra na me frɛ wo ka ho na ye nyina ye nye den ye mra no ho ye frɛ wa me bra na ne ba de odi we achi bai wa ama ba so satan me nie bra ye frɛ wo so sa wa ama me frɛ ma wo ji tu mu sa wo beba wo afre da ne du ha me bra na ne ba frɛ kura na ba bedu se yan ko sofo no ba wo de wa ama Zinabu nti ba ka me ne ba ka se ye ntu ana mon ko ha wo nko obi a wo ka se wo akọ ba bi wo sofo sise no da bi ma kla de wo ebi se ye ko ye ka se bra ne nko ba bi a wo ma me bra wo ba wo ma ya madam me ko man sekura ho da bi conference on bla no me sekura ho me ba me ba kura so agbo na mane se kofi asema waka nye nkola asem o e asem mo odu me ntwa to wende pasa na kwa be na o kan to na mane ayo se kofi manu atu nanum tuo so o su ni nyina ne se ko de wo koye bibi na anye yi wo ye de bo na me ba se wo su nu na nka so me wa ma me ko blam ho no be kan ye de no kan de ga to ho so for Ezekiel ya to go ho nti mo fa mo so mo hwe asa me ni ato nya kire se wo kuma idie no kwa be na afa so a wo bo na mane papa me kun ka wie na me bo na mane se ni se na abla akoye nti me bo amane o kan se ko ka me kompai ba na oboa o wa na bi wa no ka che mo so wa kompai ba so for se eti mum ye no wa na ka no kure mama ma bintimi twantoro nyankopon nam da asama makuma ka kire me no me makuma busa na obeka me ne ntem te se efira yie na wo ka se efira yie na abusuafo yi ne to twene abusuafo be na yi to twenda be na me mfira o kura o frɛ me mankola no kura defon o man kura frɛ me na de bent na abeka se wale nti na omo ko ba bi ma me se empredo do na mo ye se mbetu na wa wa so man fem ba bia o man fem ba bia me bra ye friend two times sama me bra e bai me bra no bai wa ba ko wona ne ba we do we chikofketwa e na bai ye bai wa ma ana me ne nyina akọ so ye sofo ho no eti mo ko sofo no kan sei me ko sofo no de wan ka sikaduru bi aseme e fi sasa de ne siye me ntu anammo mo bi kan sikaduru asem wo enkyere me da na uni ampase no wosu wannan na ka me de me nko hu se wo so da se me twa tro a chama ye mic ni da ne hwe wa no me na me sa wa se wona na no papa etsa o papa no me boa no skapa na dan wani mhwe sei kapre aha no skapa na pacho da bi kwadwuma na no ye kwadwuma na wo ye
Okay. Na osu said the woman make us no osu no osu. Emma kan sen ko do mama ko jisikadro. Okay. Mama me ka kire me say mpapa swale ya eden. Wonti no ma bia wo ye ne e wo dem ya la. Yeah, be mic no. Like say wonti no ma bia eden. Mpapa ya ase. Enti eden mimi musa mpapa na eden. Mi hu de. Nyama ben sa na no so ye. Ono de di kan mama me ka kire me say okukunsu. Ena obi ma no ai hey oso okukunsu eno eden wo hia obi wo no pakro no woni na wa mai mai kana asem na kan me de mete na wo mo abonten nti o se wonim papa na okuhia no papa na okunsu o se wonim papa no okay enti wana papa ne frɛ mma me we no eno o se wo ma no nsuo pure tamienu ese de won fa meye amamre nto ba ono no mpai ba ko de amamre sa me de nim amamre ben o de to so me wi aha enti wo so o je nsuo no aha enti nipa na ka che nso won mpai ba ko o de ye de o ye won mpai ba ko no mfa ba ko mle mpapa no mfa nko pai no wafu mu na mle o pai sa no ma no wie no hu se eno ma se ikoso o de mpapa ehwidi ese like say was su if you saw the nsu no kobo from wie no aha de ba ne say so da ho no su ni saa no ma na me di minimu no enti dan no na papa ka obo di se na wo hobi o to na num to se nko de mami ade ne yiri kwaji sikaduro no na wo ho ani na minimu enye kofi we na kofi de yan no o wa kura sa asem no what pen pa cho da bi unti sa on ka papa de ne kwaji sikaduro mami na ka mati da de ba mi ntino no fa so ka kire God ese enam ai sa awi no ai do ko ai ensu na ko ji no okunsu no sa no ma ensem na ese na papa ye ese tem ye oto anu usu no ena ma ono no ka kire mi se kaskadu na papa ye de ne ko akwa ji na anye yi aha sana ma papa na ma me ka nabu accusation we enyan kola de na ampache wo deeper life ni de wo di nsuo pa ye de en madam me say ma me chem ka me passion ni okay me wa da je ma market nti mbaba ko di me so ma me ko fa ma ko imiti ma me na am see you nti me san down say me ko yi akwaliti nti me jam kwa ni pa obaba ho na me jam twen say o du nsuo do we nya apa bi betwe papa panyi minim no fe nsa me babla to fa na me twe me ho na so me babla me kan asema che onti me papa no say woni me si da minim wasem me yo uto wo awi o tu ame na wadaka na si wanim no papa panyimu o te say papa so wanim minim no da na woni mo bi da no afra wo no ahya se kan wase na agina ho na oti no papa so me tie me mu se me pa se na ma fon ka sa me ko me se mewu nti me mu se me tie papa no okay ma se o me de na kan che no me ne che mu hwe ti ko to nsuo mienu bla na mo mpa ye bisu no ade okoda na adwoa opia fa ko bo fom ne fa ba ko nto deeper life ni deeper shine nto yes no me se mate na mbae nti me janso nto ho me dai na fa me and mo na pansa be nyam dai mu se me ba na yem ka se no hu nya wo what is that mama me twa che se na wo hia no ko nsu game no mama me na me ka che me twa to da ani sa wo ko deeper life for because so who was any no to me sure be say who da am there any serious I swear any serious me twa to da anajo what da na ba ne ka no tiri nso mbo fom tobo oba da am no so say oba e no say me ba wada dem ka say ko enwu hia o da so afa o because utimi so da ye eji bankuta ne ayi tapoli utimi ekodwom hye obi no asa be hu da am anya no say me ba tiwani yo nsuo no wan yo sare ko pai no ma ko pai no asan na mo be say na chatam de ma heta etu pai we na ede tempa ne pa Saturday anumle ana ahmache ade chi Saturday ne pa sa ahmache ti be 4 days ahwana me kun ha sanu wo su mpe me de wa ye no me de me be pa nche me se me de me nwi sa me nwi bondi amapa no ti be me se bia che ni pa che ma de keke ti ahwana me kun ha se su ya me bo mbara ma ne sa oh me ko shepe wo kun so chem se me fa nso me bo fom na won ka hwe me amani be hu de ekoso na mto me wo awie ma me na me gina da kam ma me na etu ato no na me bo mbara ma ne sa se na ko me so na papa na nche mu te se papa ni su mi nim
said dear me enter upon you swimming. Ususu say ukunu de ne kun. Meba. Me passion de ma, me passion me passion de ma me ususu say wuni abema de ne kun. Me mom de me susu say na tam na aso. Ene wa free. Ene wa free. Kofi ususu say wo papa de ne kun no. Zene tam na aso no di free. Eti hwan na ene obozi na abu ba ye say wa kum mo papa no. Andi ono na tiwe. Abusuan kwa kwa de mente sa asem we ja ko kunte de we ready so a. Wo me kunu de won te ase de wo na den na oba woni be ma atena abobra na me kunu afiri mu na mo be ma ni wuye no a obo an ho na mato nkra se wonya do e bia no mra kura oba kura wa mayi mani ama no magye mo ma no na magya na jeje mu sa ade asem ni me ona me bela no mo te kura no mo kotana kuro no nta baby o ka so mo nyane tu kotana yi okay ana yese o tu ko ukurum e sirim nti o ko Friday ne Saturday ana me bra se niyem Sunday na mete na me so me yale amakoda hospital asma ha me panti me yale amakoda hospital yayi me ba nti me ye na me hu sa me fon ba nti me ko peke ye na me ba we eno se so ame papa yale pa o ena me sa den no se wo yale ye den ko akwanche hospital am so mo ntimi fa no ko nkaare ana me so ma me nua me di nachi ena me bra na ba abaya keto se ne sa de mo ko no mo ko hwede esi na me de me yare me ntimi nko ana me nua no ne me bra ba no ko e to mo ko ya mo ma da na twen me fa mo so so me hu asem papa bi o mo ka ntimi wa na me bra ba no ba ena me se wo ko papa ho tese no se me de me ko mama ko he ansa na obeka ne yem no mama nko kofio so de papa on na nete no yare dada na bacha no nyale dada eti de na preocupa ne yem no ko hospital wa ma na no ho den so o free hintaro ho ne bae obedu ne kura ne koku na sen na o so wo ko no koku bi osoro o kwa akohwe aba enti eze okọ bae no na mimi wo fie enti eho na na o de den o pa de kwose wo se ko da enti endanum ho ano se ne yem a omunumuni saa wontima anya hwe na epe moto ne de ne kwa akonche enti de ne ko na emu odi na doctor for na ka asabre nya de na o ka no o ka bibi e kire se wa de obey kwaji sikadro bi na afa no so ana wanka hwe de bi e kra de ye go akonche doctor for ne se be o sa wa chini yem kom ne o ga eye ne santi no ene ye no mu yi ne de emi de ne kofie enti ade chen anopa no mudi ne kofie nyina no o kasa odidi odidi no like say when timi ni yem nti wo di bibia na ye ewo ebi so odi bibi to ni yem na ye de ya sabre nya na mama we na o kono of ba na afre na ka kire ne say okay say na si eti enum no na wo de koda ji no wa ma bi mu koda ji omo de ne frin kare ho ko ji Sunday anwumre be anadwo be 2 o'clock na omo de ne ko nti na nopa na meme ko ji ho no nti be 12 o'clock no frin anadwo no ade ko si na no pa 12 no de na se oko okay yamra masem no so obey say ewo na chi obey kura ho no mo abusuafo yi mo yi ne totwene ma yi kura mama na nkwase na de o kan e baaye no esi no na wo ji ho bi na so ba be fa ne ma nti e ka ne no nketwa a mo kan nti ko ye wo ma ya na esi nti si no mfre obo wa mane se na esi nti kwakura ho nti ere baaye no e baaye kura ye nim sa obeba wa ma nti ade kyen ye no bi ka kire se ye ma obi enkonkobo mama na e bi ya asuma ni pa ma na nkobo mama na nti na dana de wa ma dana wa ma ho nti ade kyen na esuma we ena okobo na mane na busuafo se ade na asuma panyini a akura we na asuma no so wa mera mebo mama ne na obi a woburu 18 years bebo mama ne o ya na busuafo asem no se ya asuma panyina na mebo o mama ne akura na wa kasa wo kuno no wa free mu enti we si ho saa na otweda no ena otimoto so ena ode bae ode moto free ne ma ho bae ntu bae na mo so mo tem ho bae ya sinkonya ewo ho a mo betimi atena nkonya no so bi ana mo tem ho na no we busuafo ana mo kopɛ mo bae betena e ana mo kotena mo bae mame uba mwana pamu mese wa ukunu wa frimu wo se ya tonkra wo fun so de mawo sebra ansampo kura na se ye se tu be se won sam be bo ma ne nti na te wo twe na wo twe nya na wo twe de
but obi a me be ne fem fon so anwumele na wo kura ba wo se ye da ye se da de wo ba anya me ko mo buso so de papa ndi o mama me wo busuafo wo ware wo na na ware ma wo papa so mama me ma de o ye nti o mama me ma eti se na wotwe na wotena wotwe yansa na wo kodi a ene na wotwe no kwa busua bi busua ni bie ni won de hia to a na yere betena ase a na wotwe na beba ni asa ajeje oyoyoyo ni ya ma ya jo fa so bra ye na ye de se sujani madam akora on wale me say asa me ka mun ti say de mahu na me kan ba ko fu ago mo dance for no wan me de mahu de mahu mama eh me se ye bi kan na me bra yesu me ko ho sata me ko no no ko na ma me ho wa fu me ko na me ko bisa me bra na me se bra o yere be frɛ me se oto a na wusu na me de na me ho mfa me enti na me ntimi ma ye enti me pese me ka bi ha obi a me unya ka kire me o ka kire me se de na yere de ya no enti no woto a wo su na omodo mo ewo asase me otwa ne de ama no omodo asase ne wie no otwa oba de ma no so de oba na frɛ na busuafo mo mbedua mo no omudua ne de ne wie ntem ma kane kunu de na wo no ko e wo so omoto aso dua de bua no odua ne de ne wie ya ne nuam so omko akodua ne kunu de wo se de nka no ho munyai ma na che na nti eno ho se asam no eno nti na wato wa no wo sumi asam na me bra no ye den e bi na ka kire me no ti o oba ne se me kunu osoya no wo su wote dem wo su na de nti e wo su ni se nko de me ko ba afode na anya yi e na wo su ana obema no ni aba nso so se me ko bi sa ne se o su no asekere ne se wo se me ye ade ode ye me mufu amaye ye wo no nya ne de nya bi mu amekra no wen fi me hwan de ne yemfa madam me fa so be busan se asase no kan hwan de na yemfa sa ko me so ni die mbu sa asase no kan me na me do sa asase ni na busan me be ne to be so nya me kan me e ba ma me nko papa e ho eja asema ye kan die na wo so onim fa ho na wo na wo be manti me tie wa no asem de di kan kwa adu a wo de abom abusua ne se de makase mu ne wo mu nti ase mu susu se ne nsa wo mbi de to so mienu ayi ase a wo ba ye mo amfi no kra mo koye ye wo sire mo bi amfre no nti wo ankohwe ni kuna ni achi ankoja ne kwan okay asema wo kan won se asema kan yo no kode so wonu kun no ho no ma na se wo tu kwan na se ya fro se o yare e da ko ji so ba wo ko ho e se wo firi mu a se eni kwa se be ka kire wo e se wan kasa kura wo ba be kura fie kura ansa na ahobo na yede aba me ba ma me de wakai sa na na ewo metiri ma me nko ba panyin ho na me misa na sem asante amamrem wukunu efiri mu a anasa de amamre ya sen na ye no wukunu firi mu a abushia ne besi wo yi okay se wukunu firi okay wa wonim se wukunu ba amamre mu no wo se abushia ne besi wo yi okay asana betu ana mo awotu okay eti abushia ne ko se mami e ko se no mami ya bese o ba to bi so ho na bese ba to bi so bisa wo mu a ba to ho na bese me yi na me ka se ma kofi e ba ho be ba o mama ne no Ohemaa impo samfunso bi ba baabi na abusua na amesewa utimi ni wabusua ko etu anamo because wo ye wukunu utimi ni wabusua tu anamo se edie na esi a entimi kuna wu na memmaye bibia ensi kwan sana minim no sana tie na Ohemaa me ntino no ma biase dia won tie se bisa sister wo ye sure so wo ye okay bisa no ni dabi on say nin sam nin sisi no ma so e wo so no wodi ka be kan wasam ba se de nsam wa wo ba wo de ti de wa wo ba ne kan wo se wo kunu ne se nkodo nkoji sikaduro na anye yi ba de no so no wo ma se sister e kan enye sa na tie amese do ka che mo fam musom de o mikuna bia no ka che mo me bo taba na nkoji nsu pa ye no na kunu nsu me ba che no wonsu so na wo ma nkwa pa bo nkohye nipa no tie dabi nkohye nipa nsen e so hu se mi ko na mi nyawa me do fa ba ma be fro de ma be fro nipa ne de na o hiu kunu na me nyawa na ha be frɛ mi me twam na me kwa akoso mo ewo nikanika no ntime na so start pa nsu na wona papa bi gina wono na me be chia o na nsu ba na no joda na hefa de ana me be chia o ntu ba na o se papa ne se wa hu niyama bi no be ma wa kwankyere ukunu nsa a wono no
obama waduro bi na ya kogo aduanem asa be ya okunu be ya Zinabu abudu wai Zinabu kan na kure me kame papa o da fa na obi wa na ka kire me se o ka kire me se wo se aduro ni bi ni honom na enne week o de be ba be hia week no ba papa na ma na o se papa wo be saman ya na so enipa obi a wo so de be ma me re ne mi ni o ma wa de papa do bi ama me na o ka kire me se papa no so be ma wa duro a de akotua okunu nsa wo na o ka kire me na ba che wo na che se papa ne nye kunsu dwom ne dae mu nko afa de na woni ni di papa o kire me papa no mi ni mu otonton nuro yi nuro otonton papa ne tama me sua adwuma okunsu no ba ya adwuma mu me hu se papa no aka obi ahinta asema kire obi da otonton no ma ai otonton bi wa ba ya adwuma mu otimi ni ebedi agro wa adwuma mu meni ase wanya sama aka obi kasam da onya sama ni pase ya kire wo se papa nso obema na duro ma ne de ama unu abema ama na jansa Mame, kesa wona wadi nsuo. Esa dem ka se bo kan se last week me bed. na tu anka sisi anka. Na bo no kan do se me be papa me hu bi. See, it's not about you be man na wan. Na me dey do ni die ka ba man san de man hu papa ni be man ye do no ni so. See. Se wo de wasam di kan ba ha ahu. Enye se wadi bi mu nko. Ba bi wo de for ye be ka kire. Ma ko de ti se na ka me ni kamafo. Enti sa na be ba bu so mo do so ma ba. Me so me nku a. I want to say, I'm going to come and send them out. I don't know what fun Pacho. Open can send them out. The opposite man can come out. Maybe I always can wake. I'm a swim crime. Me say, you know what I'm to get up make come out, make come out. Then catch a Kuma so Cassam, but Frank Cassin, don't come a jet or boy, man, jet do beer. No, you sure upon the man. Now, what for we Christ to me? We a friend, as I want to say, sorry, you can't crunch now, means so here we are seeing you. Wouldn't matter, and Namiana Makosia will be no minimum. Now, a friend me, no catch them, Mr. Jean, show me a new quack pie, maybe be a sin magic, not to that extent. So say Obama me drum po ama me dia man what are you telling me ka na ma mama drum bi ama kan fu bi na ehia na no asoma wa obede me ba o me pamache wo die etosu kwadu mienu a obo ya nka me de kwachi abusuan na ma hinti wo mo so se de opese be one wo si wo no mbo be ye ma mi si won take me ba so mo ka mo fle ejalete na ga ejalete no wa me se ejalete na kan se ejalete si e fre no number ana ma ho butuma fre no Fred Jalete what kind? Fred Jalete no. Dey na nko a. Aha, eno na ho. Wo kwadu abo se. Wo kunu wuye, wo ko ya busu emfiu. O ma yi anu se. Na wo twimi ya na wo si ho. Wo di atum se ai. Anya me pa wo fa so ma me nko de ko ento. Enti me nya lai. Ti wo fa me nya lai den ya wo busu afo so. Ala wo de so de me kwa na wo ko ba fo ya ma boso. Ada mo mfle mbusa na ko do ko ba fo ya ma boso na se nyame ya do wa hu no wo no na wu a. De na si ho kwan se me na yi ase. Na iye mamba. Aye mama na otuna na otida na otida na otimo dosu a o ba na sada ni bi dia open no ka kire wo no dia open say ye boa o ma ojifu ma dia me ka kire wo say me kunu wu say me na makoji nso be kunu no enya me a okay say me nim nipa me nim no okay ana e jadi pan so de e mo say me kwa asole mom ba me na me tibe de me namu na paka me mu se me pa me nipa ka say o maame ohun emobo ti se si e oti wo yi na papa ye o hye kona isu yi sorry say na me hu ade bi ukun sama igina wachi na ba be bento akaka do ni gale ko mu kofi asamienu wo ba di akosa ene aha and that is what I'm telling you say enye die ye hye na ni me hye nkofo ka kire na no me na me ba bi obi ka kire say den chem da me cabinet so mi nyina no wonyinu na me papa tam ne bo obo na me nko me pentem nyama ya ti nu aso me ba so na enu nti adanti abusafo nka say wo mi ko wo monti ase wo na me se pe busu mi be ka de nti a ti wo mo aba hai ya ba ma ni nua ba ni mponi ne ba ni wo mo nka so ma kan ha na me yire wo num se mo nkire mu o mo se wo num de o mo ni mo hwe mama sanke se ta mo ne mre ke be se tu na mo ade wo mo de wa ba say what you mean ada evangelist meaning from my point of view mitna ho na me hwe asem ne din ye nua ba no papa no wiye no se na busuafo se mane ma ye na se
yes ajaleta ye de phone koma no na me ne ubisa no ana say na busuafo say amane nko yesi anso kan say na busuafo say amane nko die ntia obi a nko wode me kwaji sikaduru na wawudie ade nti na amsem kono ye asempa cho wato petetu ma misa na sembi ebra be ma no eksu ya o kan kire o say nko de kwaji sikaduru na nyanye yi ana ukọ wabusuafie eja no ho meboa ana ko sirimbae no say ade wakọ akose no san bra o san ba meboa na ho no otiase ne de o san bae nti that time no na ususu say sikaduru no atwa ana because me san bae na eni man ko ndi me san ko o san bae ene ne be da koran e make love na otiase mpanko betumi asan ye o sa onim se nkada na one ne be da ko de benya kura wanhwene ho na wawu awie me ba na yi ase a eno na sikaduro ne be ya adwuma na me fa say me bai o da bi yese 1 week ni esi a yese o wi ye me da akula me da akula ho o wi ye no ukọ ho e ba cha man ko ho exactly one ye ka say wa ye o ho de e ba cha antwa yi o ne kan what you say ma na busuafo na amboa no okay mame adan na munua efiri mu one obey wonkoda na montere mo hwehwe nkoda no fi se se bi ono ate ase ya na obehunu se de ne so woni wai nkoda na beka mu abusua japade ho eti ye be ne den kola no mu hwemu ne ade o se vie na ni muni mba bi ote kura mu mfre no ne ade ade na ese basa ba kuma e ka sa me mfre na no wonka na kore kuma na mama na te sese me yale asma ha me parenting futukwan da me fa futukwan so bia me kweba ndo se me bra yi de me ba o de me ko fa kwan de kura nyem futukwan so still me bedruye anadwen hiela me twensa na me itime ba ha nyina me bowa ntime ma wote asese akuma me yale ntina me ntime nye de na ba ma ne wu ye hyehyɛ ben na mo ne no aye wonkoda ne hwɛ hyehyɛ se ana mama ba ma wona o twa be twa obu the owu ye no se o mama but da ye ya ye wie ne bubu nkunta no okofa ma me abere wa bi bae so me pa achew antwa yi mebwa ami aku ya senya pa achew nka se pa achew me pa ni ani die mpa bla emu oyo ye ne wie ye no da ye bu akwanta ana mama na ku ya senya aba ese ye si ye ntwa yi enti de ye nka mo ana kan enti o ku da ye bibia wie kakra kai ena santana we nu yaketo no wss ina te 5 million 3 million de man ina de 7 million se de man se asase ye no 5 million Nhyira 5 million ina de man wo ena e kasa na mkoye sika ko me bai tutu kwa na obae sika sen na ya no de ko sika de mimi se mamu ni nete ni ente boni bia so na nkra na so na ye ne nkra nti sa ne bana otoso mi ne nkra no me pena asem se ne maame na oye ne ba no enti na se me temi ya me ko ho a ye ne nkra ne tetewa na me disika ma monje momfa ko mama enti e ba se wo se ye hwe nkra no ye ba ye mfesika ne nche maame ne nsem ena ye dikoto omabusuya peni anim chese sai na ya na wota de ko sika se bia o de ibu tama ye de ko de esakra e won se ketwo kra wum kra na ye 2 million ya 1 million man kola ne yesen omo yesen kola miensa ne se sika ne de ana koko no nso ho nsenkan so koko ne de ba ya e fiura no mo fra no koko no ka se wani kunu no ena do ye no pa chonte sa me papa ana ko me papa enyamte fosura de na na o kana se fosura de na o ma to ne ma me atena pe me boa so me den ka chem se me ko di kan ye bia wi no de ma anya bi ba agi kwa fo ma me doy okay na ko di kwa mo no doy me je kwa ye o je asa ta na boa aye kokwa ma na ba me je kwa ye ni mi kuna na wa boa wa ma na ba wo se ni na fo na abusianfo oni kokofo ni bi o bi wa bi ma mi wa abusian no wo sisi ye pa wa sa boa na mo na si dan de se ku plan se bi ka paso no me ena me bla no nya sika de ko ma me dan na so o kan wi ngwa sa se no so
Oba yi Oba wale na wati na ko jis karo e mama mi mom de bone dance no me bla me sa no e get den samu pin for mo na sa tin ko me ba wo mo si dan me bra no woni ko so What's the first rabbit there? Anyway, I show you cool hour. So, Casa Blanca, one Miss Coco now. Uma wara no wasi dan. Kanchira o Uma wasi asema obisa no nya na wanu ye ya wuyi. Me siko, baba sika wo. Papa beje o ma me di koko firi ekura ebre Black Charles. Ya say oji ske bia bo ma ni di. Me sa na papa ka koko. Bia ti nyina ya te. Emu oyo. Aha sa na me. Se se wasi blog dan o da mi bla no. No protocol je ya. Mente awurade. One dollar koko na ba. Me bla o koko. Awurade mu oye. De tse mi nim de asema okay no kura ka do ma be di oti aba no. Mama, me wodon pa. Ana no mama. O me wodon be di wodon pa. Me ba cho ti. Sa papa na si abo ma me si dan. Mame. Ye pese ye be ye ni di asem ya chi. Tie. Mame, ja kama foni ho kama foni ho. Aha. Yenye bakada tie. Sa me yen pa boni ntem agu. Se nyina kama foni. Aha, ye baby a pepper yo no ye de beto. One enkoda no amunua no agya wonu akire ne die. Esese mo hwe wonu. Ye hwe wo pa. Da bi tie. Sese ye be yan hyehyɛ ye. Ye be ma me ba mpacho. Me ka bi ma akwa be ka man ka bi ama no ma me. Enti ye be yan hyehyɛ ye. Nya ye krata to so a at least the first 3-4 months ni de kakra be konkoda no uma ye hunu mu bi. Na enye mu adansefo bi sabe ya china foforo bi no onsan ka se e bi esika ne nko na yenso ya ye mu adansefo na ye de di kan de to so mienu koko na wo ka masem no de amomunim se wo no ka me chire mu kakra de amomunim se wo no aye no mu nkopa mu adanse mra de woni onu nso ni kunu no aye no kofi wa ha onkopa mu adanse mra na afa ye hunu ne kan ni so de mu ni se be mana boa na mana ye bi ano mu nkopa mra na ono nso so enkopa mu de no mra na mu mesre wo mame ye dani a woni be ma no wo ma no de abusen yese se wo ba fom na no wonu ye ko Omuye baako esa se wo ba fom na ne wonu ye baako wati me me kana se se be ya nkoda na wo mu ntam ni nti woni wonu ma babusun awi wati mase odi asem no be ba ha ko me na oje number no me bra ba ko number oje number no se o frɛ me bra de a o frɛ me ana me fa ana o se o pɛ me nua na de na chi ne number ana me de number no ma ada na bibi ha wa me de bia me frɛ e udi nkomo wa bo charge bia kyerɛ me da bisa na ka me 4 minutes na obaba ba to di ni bi ashe fem zinabu abu mami zinabu me pa cho papa yi ne mami ka sembi sesi a o ka sembi na twetwe maso na minim se nipa bebrebe bisa ho asem oba wale omunua no no wasidan me ba na minsi ma je proton minsi no edan na ye kana wonsi dan o ka sembi se wo twa blocks kura na kunu no kura no woni ampa na wa wale no me pa chan nipa bonini asema me ka kire nipa boni papa wa wale be ma wa yo bacho me ba wa wale be ma wa yo ho ade ono ote se wo proto ho dada me na wale me yede no proto ho dada ye wale ye na so me sa ko kire me se me proto ni ye sha se ye hu bibi nti me discuss mu a minim se me na me yede dia be ma yi wale na wo bibi wo ho wa wale wa wi kuntuna se wo ne be ma ne te wo twa blocks e si dan asidan awie abeka se okunu no kura no dan de blocks me twa ma ba dan de mi si de woni blocks no de na me se papa me si dan na me so mo form dan se na pan si dan ma me no me wa dan se fo woni dan me ba so mo dan na hima me me dan se nimbla onye mai no me ba ku yo mo dan ba nya si kwa ndu land ye me pese sister ye ne se omra fom na eni abusua ne nya ba madam de mo si ka ko mo man de wo ye nyina no tie wo ma ne hwe enehia enti eni abusua ne nya baako wo ye bi ade a eni abusua ne nya baako asem me ya asem de tu be ya papa bi asa wasa enti na me bisa se wo ye correct pa because asa wasa mo kan ye bibibi
sister me penasem o kana sem pem wonu wo nya baako na yenhunu se de besi di asem na fa me no obi antem ne basa busansam ne ntem ne basa sister no so aka so de ne ntem ye busansam makasa tia ne da busa pese mi ngo se makasa tia ne da busansam eh sa won kasa tia ye ma no kura nya aduma ye ma no kura nya aduma be na ka bi je na ka no kana me hwade me pese me kenya se na adwene a wa ye ni susu ye woni tirim na no na ama wo se wadi force susu ye pa wo ti mindset ne kura wo no about kunu abusuafo kwa edu o mabo nso mo tie obi aso o ka e pa so dancing wo madam e na waka sa asem enti sa nipa ba akopɛ no enti mi meye abusua ni nyina wote ase wo si nipa ba akopɛ wa boni yo there is an bibia boni bia ye obi aboni enti le che din no wote ase enti din na wo boy no eno na nya wo ha wo de fore abusua ni nyina enye yie sa eno ti sa de na show mu na ama wo ni abusua enyina enya ena ama wo so abusua no so ka wo ama wo nyina ene mo nya problem ti ye so problem ni na o mo kasa na bibia enya so bi am I able to take Onebi. Kidemuni wona me bra nyina firi nyame. Fira ko pe na wo jae na ko asore. No san de na be ko asore. Asham ko deeper life now so ni Bible quotation. Ma me nyom ba ko. Muni slogan bia, muni mrane bia. Okay. Mami, yam fancy wo misra mu. Bosumi ending mon ko boam ho ne nkoda ne sika no. Mo ma yensanka. Na yemfa ma no na kokoo ne ho nsenkae no mo de mo ntoto ne ma wachiri na de ho adanse nyina no mo de mo mfa mra mesra wo sikana metu menya adwuma esa me ka se ne busa panyi wo ho abusu ya panyi no no ane tie se kokoo no so wo ho mo te o da de fra wo no na kan bi mo obey ka ai sa wono no so won timase wo chinchina twa bi so bibi ni on kan kire me pato oni mame me ankasa me pese me kam dia me pato koko ana ye nyina ye nyina papa koko ye man ba ko nso tie me say busumi we aso awie monko boa bibi kakra no mra ne emfa man kodan dia catch ne ko na say ma e de dada nya fi ne be na o ka si adra no 5 million no ko si kan se shawanya bi asame ma ne hwese o mo sen me bra na bi le kin ko di ka enya 5 million de bra no ko si kan ma me sheki ma me pacho se sika o de mo no tabi ko si no ko busa fo se 3 years se se no m dia maye ye di ka ko ba san se mo si say mo dura ko ya baba de na ma fo bio oso mo fa mo bi na ya bere wa wantini nye omo na fa mo bi na onya de se no me dia ma na wo ho tie kwa e be kwa ko me bo mani na kire me se monko bo mo pe bibi mra yemfa mankoda why fi se me kasa kwa me de top nkokora no sister want to the American be answer. Why? Enti na make sure so center tank and when the tank papa bet me na when ya dey sifi na wa odi akura wunsuo na ensuo hu ya de ne a wa bomodia na eja wa pedi e de gunga na ha ba bi a wonam bia no wo betimi enya bi na wato ya kire se ye wona nketwa ye wona kese ya ye mani Ghana weda no so e na ehia ya ensuo mu awia ejina de ejina kama pa wonya bi a beboa wo Ghana ha sei yawo agent makomako 9400 a yato wonu mapete ya wonu mo eton mesro me de number na ma na ya wa fe na woni ya twetwen komo 0244 335 168 0244 335 168 online shop on syntexgh.com now so waje wo de skins ya dupa ya de kun sansa tu sansa se me ba cho enie we wunya bia we wie kra lotion say your pimples say acne me ba cho razor bombs and hawa jibi mi akakra bi na ja wo de afifa ba bia sansa no wo no e ba shinsa no na fe to dark spots ni nyina so de free honum ya to pete pharmacies nketwa ne akese nyina mu tibesra wada pebi na won so fa siesie hu ya number e didi edwuma no 0241 820 ma metina se 270 0241 nada na mo amba ha nyina mu ye anankonwa no bi wo mu atwe so ba na be yi na no se dwonso de no ayo okay enti number ni 0241
820-270. Samsung obet me after 0504-485-984. Now one so what you would dear kama pa na emwa. Marco surgical system control say. Wako fani ma papa dia bed jaso. Marco adult diaper. Ya tu ni di obata mpanu red jaso baby a obenya bi. Echi nsuo ye wana kesi ane nketwa. Uji ba ko say a glass makunsia ene shemi ya ebe boa ye pa nti pebi echira kwan na yusu Samsung ye o Marco adult patenu sunie. We so eye kama ya ebe boa ma me ana papa na wo de bonu abibia ebe koye edi amano. Ya wa Marco bed mat nso wo a wuji bi na de se mpa no so a mpa no Painkiller would be 2 years was now so one nominal. I am can eat patch, me patch up any come up by a plaster and you didn't run baby. Yeah, they ashemu Emma. Why never from baby how Yano to you what children most final? What the tarrier 8 to 12 hours. My name Bob nothing. Why you won't say young in every honor. Pharmacy shop will be a woman who be at your number did you Jumano, Mame Emfa Emma 0599-802297. We bet to means 0248-509-003. Number back 0536-645-334. I'm going to patch and now we'll see Ube feel heat and no. Stay hydrated. Nanya ni robi e wonsu omunsu when you be na exam natural mineral water. Nsu papa ni eye na se ayefro na se birthday na se office e won go school. Don't be surprised your husband. What you say? Obebonsu no ebu ne bo no be ka say apa wo ba pa. Mr. Wada, ye ko weekend mo say catch up busu apanyin say woman sika sisi a na me nchiro ba bia benya bi na wo de beba abeku aye na se na aja aye no so anya na ni monyam. I find it to my pet friend. Then which way just will be ANS what to high school junction. Evelyn's mother or your chronom Evans one will kill and afe abuabo. Yasu ekasi enu 100 buy any hilltop school in the dish anymore. Your number the Jumani 0534-291-828 0534-291-828. Now also what you would kama pa. Orange December na bomba store say brain new cochini ya coche you could feel it. What I say, you're quite Kumasi Takra Day, 24th December to 28th December. Just a bus is to know you're very comfortable. And mono, where we are the Bamuadano, a whole luxurious accommodation. Oh, ba, for baby bread, Yanawa, never for BDM, Quanaba, but no business with Chafadi. Intifadi, Ebra, now for when it's so. Such my experience, no, most of the 7 to 14 days package. I quench you one some kind of packages, no. Egumwaso to the unia biano. Yet the mount teacher orange December frame. Maybe Sancho Mubia open yet the mount 0531-090068 0531-090068 to make some news WhatsApp here. 0531-085235. Now one so near eating common found Florakis diaper, your diaper, the ball ban one, the 2 year receive. I'm not battling in any adje. What the bonnet you menu see or bed done now. Who rather the bedroom of a baronet at the action. 12 hours, Mr. About 1 or 2 home every a nappy rushes in now tissue no so a chin super. GBC office came baby a bebo supermarkets and a baby Arabian Benya being a what top. Your number did the Jumas open do where to announce yourself open chomophobia. Ubet me a phrases 1 is 0243-033-033. Now also what you would dear Macatro say open a year designer wear papa ashe na wonso de asiesie hu na wo de akobabia judin amwa ye guide ya na e some clothing wo be ma color no de be suit wo be dwudwu style de fe or ye fashionista or pankro estate junction the number no 0541-413804 0541-413804 Obo be tia train
kakra no nye obebo de kama pa so de ama ode na sister fia owo yenya also praise be sorry that wa obebo che bia bi number ni 0241 163025 na eneno entwetwe enkomo ebusua habitat fair no koso fa wani twem Kumasi City Mall kokohwe de ekoso ewo ho enran me say anaju ni nyina ni etemu atola Wachisa, Casa Chisa, a Republic Bank in collaboration with Love 99.5 FM, a Habitat Fair 2025, Ebaso. Ejinam yes Ebaso, Koso, walk Kumasi City Mall, Chapel Hill Community. Woman and ne, ye did on bre won. See, the next 10 minutes, no meche, Omujumamuti, baby, Omu, ya de Bemano, or a car body builder, Brabby Hoodie, I just say, on it. Now, to say. Okay. Whatever mobile would be any Ujuma would be nothing boy Chapel Hill community as anity. I'm the company way. Community. All right. Boy my phone now so Chapel Hill community. Jume ko ya di insase ho adwuma. Na asase ya kan ho asem no. The airport no Kumasi na yensase no ewo. Okay. Na ensase na sizes bebre. Na ensase so a manson biara eni ho na enkrata asem so nyina no nyame adom bibia eye asomdie. Na yehu say Habitat Fair ekoso ewo Kumasi City Mall. Okay. Na ya ka sponsors a also bo amadwumedie no akoso na ewie ehu behia say Republic Bank ne LIVESTREAM aka abomu no ahwefo ene etiefo enso ebehunu yenso yensa ase a yenso yewo ho na wo so etumi ebetobi na otumi epe baby eti won dan nya baby edo ntito nti ye bomudi dia na yensa ase ho asem a pepa chan all right obetumi amma yensa ase no bi ho Pachan bebre Bobo be mia be num bi asase ni bi de na me hade yen saase no Kumasi ase de mekaye na eye biaya baako a ya saase ni nyina ho ene egu na eye Santase enyinem okay ye share holy hospital A1 hospital be 3 to 5 minutes drive behind the A1 hospital ahon yen SARS ni nyina ewo wow enti uti community no a enye se egugumu bebre da biaye baako ene yen SARS ni nyina ewo okay enti se meto na so woto a yen nyina yakọ biaye faako enye se ya hurting enuti ena ebeye community no okay eti ye kan say ye hu ba bi ansas di enti ko na say obi ba Habitat Fair no ase a oba ye Chapel Hill community ho say mun sase ni bi na mepe de ewo mu ni say ene ensase ho ensem kaye no adosu bebre okay na utumi koto asase na echina na de chinye bi no ho abasem yen sase no entisa ya asase a manso sembiara eni ho ena ho krata bia so nhia edi udwumedie bia nso eyade a yebema won sa aka okay ye board Santase nso hu se eni echi ewo aheya entu hwa bia ya age se community no isisi edan bebre edi etwa eho ehia enti insuo sem kane asem enya ade a eho beye den ede amaye enti se obi ehwe ya na se Habitat Fair no se obi enije so oto asase na obehunu ya eyade a yede no eyade ewo prom na fe insuo ene kane a eho nsem ade a eho be kire no kra okay so say asase no my own sizes no go so bo ara ope popotro obi pe 1 obi pe 2 obi pe acre my own sizes no wadaro ma okay yen sase a ye wono de ehwa wo mu kra no eye 80 by 90 the show mu kra no 80 by 90 by 90 no ye de eri me quarter plot ni half plot ni ade no it me fan say we one plot no okay 80 by 90 me pa chan to be pay acres ko ba obenya wow ho bebre na price no de betu jama wadaro ma o ka mo nsia ho mo nsia me anase o
a number offer you bet me wedding come but habitat fair no utumi eba say o packaging so ho wow yamfa number into dwa ansa na fe yenko yenim so bi eni je yensa asen no ho ebia contact number no eye ba akopɛ okay eno eni edidi edwumadi nyina na eye 0544 64 88 the size will be 0544 64 88 way and Chapel Hill community wonum and number no and say waka woni twem e wo habitat fair no ase Kumasi City Mall and na eba so udu hono mo a wo se omo percentage slash a wo mbeyi e de free bo no so de amount 18 fa number ne keke brafaka ne bra wo enra nyume pass ne wo si ede oh my god wa ma wo ye aye wo ho ekra eno okay enti ansa na ye be wrap up kra no ye hwe ni say obi wa asase na bi o de bram say bi amoso mo nton ambeja ton amanana oda roma ye de no ye mo de no nko a okay mo de mo am obi dada okay all right yansansi number no so biem na obi si wanfa anwie nti yensa amoso ba ko pacho number no 0544 64 88 pacho yenti mo biem 0544 64 88 okay well last message I would de makuma say Ghana baby I will be show my last message I would ma etiefo nyina ne say ye pensase asase a osaka osumbadwo na usi ufie wi a obehunu say wato asase na onto sika enguye no eye Chapel Hill community okay ana betumi ama osa asase no eno ti eni ekire kura said ye di kan Canada no Santasi enyinem A1 hospital ye chiri ho about 3 to 5 minutes drive okay na odiru asase no eso ho krata bia eye genuine okay yemfa koloni enye ndi bia bia edemu pepepe na yaba se yebesom oman Ghana afenso yenim se yebeye no yenso yebenya eso aketua na se yebetimi aso eso aba bebre enti aye krado ensase no ewo ho eno nti na yaba yesre yenyina yemfa ni gie ni akomapa emesom na yento na entumi mo yendwumadi yenyina medamas okay so ye beda wasepa eno nti fa wani chem ewo Kumasi eye city mall na bomodin pa fa hu ekokoshe eye habitat fair no emu wo de okwa obohu se Chapel Hill community wonum abo wonum tent wo honom sa enso ena Prestodia Ghana wonum ewo honom do master omo ewo ho omo prono na yesi prono ma wa utimi ma wife kachiri no se ma menka me ma nko ade nti wife yes to bombia obefiri jo mbeba no oginachiri baby pa me chewa nsa na mabie wan pa chewa ye mi ye yi un self prono no so prono me kwakosi prono me kwakosi bi hwe we are rough and my use ababa me use every so big mama come a uni every so crowd my yako big mama enkomo yi obey enkomo yi kakaka na doctor beba be chances si ana fe yako yanim obey enkomo yi di Ohemaa sidi osi be kan na se ma won da no ye frɛ busuani busuapani o ka se obia ma dwene na sam no Ohemaa menti ase okay because unu kunote be mawu na woche wisi ho waye ho ade awale se busuafo se de ode aye menti mamemma ho no menti na se enti se bibi si awono a na ama bibi asi what you say yo yenkoi evangelist kakaka na yentwa ye ho na yenkomra sa busuafo ko no fuka tense ontwen na woche no ala na oba wanfo mo ama na hima hwe se nipa o kan asem a kama na logo o mi so ana sina asem yenkoi so nipa kasa na wahwe no nanim dia ene
wa peke ne nsɛm na wɔka no maame ne nsɛm ensisi so nsɛm a papafoɔ no bɛka biara nso ɛnyɛ nokorɛ tie na ayema me de ade baako a megyina so nie sɛ nyame anyɛ wadom na wokɔ wale watamfo a na busuani a ɛkyɛn sɛ wabusuafo abɛodi a sɛ wokɔ wade wotumi kɔ wale bɛrima busuani wotumi kɔ wale ɔbaa busuani ɔbaa wɔ n'adwene na ɔde kɔ awadeɛ no ɔn sɛ abusuani bi kura tena se ka sɛ ɔna kun yɛ kunu na yɛ nua na ɛnyɛ sɛ wo na wɔnua ne mene wo sɛ ka sɛ wɔkɔ obi a ɛnyɛ sɛ wakɔgye adu a bɛgu ne nkwa mu nkwa wo atetiyɛ wotuma sɛ wobɛtumi de na fa yɛ mu a nti na papa no toa no ɛdɛ ɔn sɛ the last time ɔbaa ha no ɔse papa no kura ntumi ntena ma ne toa no hɔ wɔ sirem wone kunu tie ɔyale wodwa ne gyaa no hɔ kɔe ama papa no sa na ɔde ne yare sa toa wɔ sirem wotuma sɛ na ma yɛ hia deɛ bi wose papa no so ɔde wɔ jisika du ne te wase ɛmɛɛma bebree ne mmaa bebree si enti wɔntumi ntena hɔ kɔ wɔ busua fie abusua no nso gye wawa atu because obi bɛku di aba papa no akɔ sirem aba ka kyerɛ sɛ sikaduo no nka mekɔgye no wɔti statement o makɔ sɛe no biribia no wɔnti bra abusuafoɔ yi asɛ gyaa wo ma woyɛ dɛn wobae ɛne ne bɛda sɔle ne no da mpa so di mpa so agorɔ na saa papa wɔyi a wɔsɛ mema na yi asɛ ade nti wɔsɛ ɔde mbɛ akɔgye sikaduo na bra na wo ne no da mpa no so no kɔ wɔntumi mfa wo yɛ anaa naima enti yɛnua ma no mefrɛ wɔ no ajapadeɛ mfa nkɔ baabi a ɔnsɛ ɔsɛ wagye protocol twa ne blɔs na bɛɛma no mu ɛbɛdɛ na bɛɛma no mu meba sesia yɛnkɔ ɛyɛ joy herbal industries na vehicle ɛne adupa no okay doc sister twameto meɛnkɔ abusu celebrate a dwadie bre na edru so wada wo mama koso ana menka yo say aha e ensure 104.5 dwumedie obra dwumedie no wasogu so a wutie no mama nyina mama menka ncho say yina be dia dance se Milo one of the best beverages wunya bi no no ma anwoden sonko eba woni padua mu pa ya anya asam keto na celebrate a Milo Champions League no na ye ko ye asanso ababiem na we na ye aba ne upgrade ye ho kra ubegye di say Milo Champions League ba ye enfie duasa ne akire ni aba abebo mo frepi ama wonom da ache pie F Sports ene agukensi hu sensem ho de a ene wonom mo bobo magana sabre wo mo pi wo mu ayeyi wo mo free Milo Champions League mu ya sanso ababiem enu ti atifie ko ya to ye fikitom ne fikitom akese mu abofre bia wo mu na ne ni so ade hunu efa ball bon wo pese wo ball komrika akensi football ni nyina kan bom sports no wadaroma on the 6th of December 2025 yenyina yenhyiemu pa Joe Stadium ewo KNUST asye ye Milo Champions League ni hu bio entoma na eno ne saa no embofre bi obeba ho bia no ye ma na kwanya ama ono so ne talent awo ewo sports mu no wayi edi akere ebia na wo ba no ni brenie emfa ne hye dem sebi wo ye disable kra no fa ne bra ne mo mema remfi se wo ba no betwa Milo ni bi ama no anonom ahoden sonko ya wononom no na abane ni padua nim ede amano ema energy no ego further pa yenko Uniyat Practical Institute asye ye yenko ji serious practical IT training papa wo bo no ma IT no na ni je ho na so oni hu ni mudie bia wada ma wo de wani tremo ewo Uniyat Practical Institute asye ye betro network and cyber security engineering, computer basis and office administration, CCTV installation and management ye betro design technology with drone piloting and no ye betro BBA for IT hu bia technician sense mo bia no wo ba ayasua ye betro data maker for suku point dia ma say eha ene be ma IT nim dia papa no ye ma fully practical training ye nyi ba kokora enfri mum afensu be ma accredited IT diploma attachment and ampo adwuma ena wa wie suku na wokopa ye ma wo nantembre ya ye so won sa ne de wo adwuma ku kase mu eba ne sa na wadwuma no kora no ekon kan ema wonim ne no eye mo ho wo pese wo sua de no regular weekend evening
distance class ni nyina ye nkomodie ne sa ni timede mpanifo number na to just sabre se friend no anase WhatsApp yomo wonum ebeje wo so 0555383848 0555383848 website no upischool.com upischool.com ye wo susu anso bus stop wotina take ka animu a obeti susu anso san bus stop e ho na obesi na do anya tremu wo Union Practical Institute ashe ye say bibia digital. We live in a digital world and unti call na kwajo IT training no ententem pa wo send this sika medofwe telecell cash eno na meka ma cho say send this sika ne keke ya kwansidie bia animu ya to kra na ya to kitikiti kwansi fia bi na mo mpese beto kra na wo send this sika no every wo telecell ne so akọ telecell for so the telecell play app ne so dia eno kra de ya ntehwe enu nti eno an se wo be download di telecell play app no se sie anaso se download *110# wo dial via na kire se sika no wo send an se wo send suku fees bro nya sika ne dia kan nyina no send ne keke akwansi dia biara anymore. Achievers Medical Center asye ye mede wo rasa brace bray laboratory ne di hu dwuma pa scan ne twa x-ray ye ECG ekwan fofo kra so ye de hwehwe akoma mu ehunu se dia akoma no ne bofa pemsitie unya ne baabia dis Achievers ya so ye CT scan na MRI ni nyina ye di hu dwuma endoscopy enyina ye di hu dwuma e wo honom ni nyina echi no adokutafo nim di fo so abompem honom a kire se wo ba Wanum ebeboa na waye otest nyina awie no wo ma kirekire mu ye amwonya mu ntiase emwa bi so ho no ma wonum aboa amapomuden aba oni padua mu ewa Achievers aso ye busumi wie mu no special November health screening wada ma menu aba wutie mesabre test am bebubo so yi nanka first no ni nyina ye twa ne boda ho na so say 200 Ghana cedis per for koye liver function test for koye kidney function test cholesterol test and a hepatitis B test so now ye bema 300 Ghana cedis. The frame master amwa naso amwa the frame amwa with mobile service enterprise eduma ye na hana speaker everybody wears speaker ye inside learning kama okabi wo hani speaker ye kama pa ye nya dwuma basa ye dwuma sin dwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me ho no ye dwuma no alaji salia ho saf market ona na me ye dwuma no nyame aduma ho de na ye bo ntabo na ye de ye dwuma no ye nyame aduma we are sin ye me sesa no that one ebe we are sin na no no ti nya machine be friend woven ye di bi suba hanti nyame aduma ya treshim e wapem so ya ye eduma no ha o de cars mako 100 graba wonya baby this ye eduma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie e modern ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto eduma mu ambition eduma no mission eduma no so Medi di prosper. Mema men papa au na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mo fa inslaso na mo mboae na membe nyine penyin pa. Na nyame be hyiam. Wonya sadru biemu. Ye mofrei ye wono moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra wo sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem me ati asese nia wode fam no. Ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550-068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrei wonu mu dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba befa number we so na obefrey yesi 03220835570 ofrey ne a baby awo bia ye beba befa de ekuta wo
Enye kame ho na yenhye mofra yi afunumu. So physical money and put me to wrap to say. For me send jam in a minute in Sabakandia and then one half friend. Yeah, Ebushianfo, within the Nakuma Pachlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's our father. Also, for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our year A1. Into a piano load do tap send. That all says it can for tap. You're going to do with Shrek Amansan. You're going to do with Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap and one in a piano. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casa. I didn't know, Papa. If you say, Bushia Fuwa, as someone no more can you now. Me say, and ya dear Bianca was over Boqued. Who's some more woken? What a woken. Now watching one quay. Now, to what do you about me show you are one thing? Agents such as you know. Pie. Who can't go to Bushia for the Boqued? Yeah. And you want to also Boqued. And again, listen, me do him. Now, young Joy Herbal Center, now Vital and a Joy Ointment. I do partner Tony won't see me, my dog. Dog, Mamma Joseph. Now, Pomoe. About that, be able to call. Okay, see me do boy and come away. May I say, some radio, a Vital 20 and a Joy Ointment in Comontina. Now, you name that. Vital 20 a very good, a new system support drug at Joy Herbal Center. Yadiaba. Nedi kind so yadi jointment na buy. Na obi anim juma jointment so ebe den. Ebe di ma Ghana man. And na uko fie be mu a eye me say jointment ebi wo ho. Na ne metufu say ye ma no mo SHS no. E say no SHS 1 fo no ene 3 fo no ene wo ho. Me sra maame fo yi. O maame o use jointment. Ade na on tobi ma abofra no. Na mbo no ho ban. Nti we de adesre mu a Mr. Obomodia say Oko Srana, Oko visiting, and I say Oko PTA to jointment Fakomano. Na offenses no on bon humba. And your man and quan, and my man no Saturday, you work on Obano no socks, won't see you. Well, you should say weak new or raw socks, Nana baby, say, baby, with Mr. It will talk Echo out back now. Obabo is so SHS, no, I told the amano. On fan and 9 no. No shiny shoe no back to the so city socks. Na empabonu and can be a day. Amaho. Jointment, so you man e use at the bomb home buying. Now, or baby or use jointment beyond so bano. I bring you nano. The confidence level ever high. No crepa. Your boy jointment also be ajeso. Cash. It's a yes sabi. Young girls no can use. Yeah, in between for no so. Anna, yeah, the be jointment. But now, teacher, the music, yeah, man, what do you so? Yes, me, the jointment. A very good part. So, come Missy Heba on Sabeka jointment, Freddie Men's Heba, Colinac Heba, Oko Accra, a Tina Pharmacy, Anna, Oko Accra, Hona Swan, Tessano Police Station anymore, Hona, Lordy Heba, Mammy Chow. On also O2 vehicle and a jointment. Kona Kotobi, now Hunyam, a 2 and Carbonia say, and she into a bonus Samrane say, jointment, a 2 Carbonia day, I say. Now, you're quite vital. This week, education I'm here the main about a situation. Now, Besha, Nipa no say 70% and as a 75%, so we're situation. No work my areas. Ubasha. Na enra many generals 6 from Zambia. Ye Zoom meeting.
omu bisa me question na ye ha kwa de Ghana ha de ye Ohemaa un konkro bis na wo hwe the way omu consume sugars yem be kise utu sa brante nam krom na okita bottle kese bi na sugary drinks nkoa de kita no the ball life kwa kra no ano enti omu no yempo ye se ye life expectancy aba form no omu kra de wo form bebrebe enti enura midi nkomo bebre echeche nneoma wo ho in the same nkomo no me de ye den ba ha one say sichire yare no won ha adwi papa so wo say yare o mienu sichire yare any pressure wo nipa no wonde wo bie mu ayese obi ye den control say committee as see ameye madwuma me ko ba me bo me homoden no na obi sa control me no de ye papa sa na say yare mienu den akoba no na ne so wo say yare bia me sra bo modern na tie me ye say yan kasa lifestyle ma say no man bebrebe den eba aya mo yema okomunye den endi ye kakra ya wu ye no yesua de to ye trimu say ye ndi 3 times a day me sra wo nka ye batinka ebe ya did twice a day not at least ento mribi no okomunye den endi kakra okomude wa nipadua na kasa force no ho use excess sugars and as a fats for metabolism and as a production of what energy. Okay. Ya fa na se nura me no didi yan se na ye de ye koda. Enu adua na ye di ye na ye koda ye no. Ade chi ye no. Ye nya ndidi ye no. Nipadua no depends on enu adua na ye de ye di ye no. For energy, for metabolism. Enti no se wo nya ndidi anopa ne ya nipadua no be burn all those sugars and fats for energy. But the moment I would be big to every cow and pet, then the peduane jai, enura de no say, hey, mammy fat, enura de any day, NCA. That come be so come back, may depend on enura de no so. When the peduane call ya the power, the program the sound of follow. But also, ya was store, manap broso, manap broso. And the moment I did chi out there, you are a cow and pet. No jai enura de not to us me store. Na for depend on that na we dey udi no for energy e say o komodo kakra na previous ones and the pedua na store no obetumi consume kakra na aboa na meka say vehicle sabane say wo de no yare na